Omurterano rwitabirwamo amashomero gari kurenga 10 omuri Burenje rw'izoba ga primary na secondary hamwe na n'emyetero kuraga heru rubire rugenderire okwegesa abantu kutina ruhanga hamwe na no kubahugura okuraga habintu byense bitine muhoho obeniyo wabacenda cenamu ebyo byone bibatwire bakora omutamanya bwabo omukwekoneka kweseji egesa abantu kutina ruhanga abana bajarra mu mico abana bakigire mico bastama bashoma kandi bakora mu bile blessings z'ukurgarana atibishema amashomeraga nibugina abantu bire bwingi mwe twatababurire nji abantu bitankana bahedi kicaza baryokwe ebiterane nke mu bite mu sente kukiriza mu tutomizano omunjire burirwa ababuruzi batari bamwe na bamwe bashabira beja bo kurekera hwemize mibi ebiro kuretera bayongera bazire babamaganya mureke kongera bazigubite bigambo mukaba contributingira mureke kutubera abandi bazigu tubazire mukama simwe. His love is from everlasting to everlasting. Nkakukunda, repeat that. Ngakunda na rukundo etawaho. Ngakukunda na rukundo etakuwaho. Nichongomere nikugirira imbabazi. Ahabeji hamwe na n'eminyetero kurengo muri Ghana ehendire irwe kwa Saruhanga amagara gabo erizoba nabanindeba wevu yo kujonwe ha sweeping hona bajonwa kimwe abana bakurenga nkamagana abiri ekyo twatsimira munonga kandi hona beji abetabiro mu mushomogo nabagira ngo tubarasigare n'icyo cyumwe amakuru agagasha kwa Susan Charles.